Grupa boraca koja je upravo sišla sa položaja na Dinari, kako je bilo gore, je li bilo provokacija, je li bilo teško? Pa da teško jeste, provokacija ima, ali ne bojimo se. Šanse nemaju i dobro. Nama nije lako, ali ni njima. Znači, nemaju šanse da prođe nigdje. Evo, ja toliko. I dokle ćemo izdržati? Dok bude trebalo. Znači, do kraja. Do kraja, do besvesti. Svi tri prsta gore. Sinoba, daj još gore Benkovčane mi snimi. A što se tiče Dinare, Dinara neće pasti u njihove ruke. To mogu da garantiram. Ili Dinara je i Goveđa kosa i Jelovi vrh i Troglav naše. Nikada neće biti njihov, dok je nas ovdje. A inače, Bugojčani su ovdje, Cetnjani su ovdje. Dinara neće njima doći u ruke. Dobro, možda je ovo malo emotivno i tako, samo mogu vam reći da držimo čvrsto naše položaje i da je nećemo dati nikome. Jer ovdje branimo i Knin i sve. A ujedno bi pozdravio i određenu garnituru ljudi u Kninu da se sjete nas. Jer potrebno je da se sjete nas, i mi njih i one nas. Inače, pozvao direktno moje Bukovčance da vide gdje smo, da vide šta branimo i da dođu kod nas. Da se pridruže? Naravno stvar da se pridruže. Jer teško je, ovo je 5. godina rat i volio bi da dođu, ne volio da nas neko obmanjeva. Da se prekrstim najprije što sam došao ovdje kod vas, da vam olakšam ovu hladnoću, ovu zimu i sve ostalo. I kaže najprije, draga braćo borci, gospodine pukovniče, gospodine majore, i znam da nije lako nama dole, ali kako je tek vama ovdje. Ali budemo svjesni da moramo biti hrabri, da moramo podnositi sve ove teškoće za svoju slobodnu srpsku zemlju. Moramo biti svjesni toga i vi koji ste ovdje, budite hrabri, ne dozvolite da neko između vas bilo šta stvara neke pomutnje. Jednostavno shvatimo da moramo braniti ovu našu Republiku Srpsku Krajinu kako u Velikoj Glavi, kako u Čistoj Maloj, nako i na vrh Dinare. Želim da vam Bog bude u pomoći i naš sveti otac Savo.
Nakon što smo čuli zvuke sirene, požurili smo prema Tržiću. Sada je 6 časova za 5 minuta. Nalazimo se na mostu na rijeci Mrežnici između Tržića i Primišlja. Tu smo zatekli i komandanta 13. pješadijske brigade, pukovnika Marka Relića. Upravo iz Tržića dolazi i kolona civila sa vozilima, sa stokom. Gospodine komandante, šta ovo znači? Pa ovo je vežba na osnovu pretpostavke po kojima radimo i našim saznanjima i mi pre toga moramo evakuisati civilno stanovništvo iz zone borbenih dejstava, a jedinice one izvršavaju svoje zadatke koje su dobile. Znači, bitno nam je da uvežbamo narod, civilno stanovništvo da se izvuče. Znači, bitno nam je da uvežbamo narod, civilno stanovništvo da se izvuče, da bude što manje žrtava. Da li ste zadovoljni dosadašnjim dijelom vježbe i da li su pripadnici 13. pješadijske brigade angažovani u ovoj vježbi ili su oni na svojim položajima? Pripadnici 13. brigade su na svojim položajima prema zadacima koje su dobile. Svi vojnici su na položaju, a sa ovim ponašanjem i odnosom stanovnika sam vrlo zadovoljan. Oni su shvatili situaciju i svesni su da se moramo pripremiti i uvežbati ako dođemo u stvarnu situaciju da se izvučemo, da ne bude nepotrebnih žrtava. I da nam se ne ponovi ono što se ponovilo u zapadnoj Slavoniji. U svakom slučaju. Hvala vam lijepo. Molim. Kada leti, on će da kolje, da ubija, da pali, da ovo deči kolje. Zato to morate svi i svaki građanin mora biti pripremljen i spreman za evakuaciju. To neće uvijek biti najavljeno, neće imati dovoljno vremena da priprema. Možda ćeš izbeti, skrenuti što uhvatiti gdje da spasi krivu glavu. Morate se pripremiti. Jer Tržić nam je prvi na udaru. Znači, htjeli smo da to proverimo. I mi kroz ovu vežbu moramo sagledati da li smo dobro pripremljeni, da li smo dobro organizovali i kako trebamo to najbolje moguće uraditi da nam ne bi bilo u slučaju dejstava civilnih žrtava. Blagovremeno moramo evakuisati stanovništvo. Poučen ovim iskustvom u zapadnoj Slavoniji, a i kroz istoriju, kroz ratove, stanovništvo se mora na vrijeme izvući iz bjegove i skloniti. A jedinice i vojska ona ostaje na položaju i izvršava svoje zadatke. Jako je važno i bitno da vi shvatite i da znate da morate se kući u okviru porodice pripremiti, sve to organizovati i na dati signal mora se izvući u reon tamo gdje je to predviđeno. Sad nikad. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovo je dnevnik radiotelevizije Republike Srpske Krajine iz studija u Kninu. Sigurno među živima ne bi bilo ni mene, naravno, ni vas, nikoga. I mi nemamo nekog velikog izbora, mi jednostavno smo osuđeni da moramo pobijediti. I zato sve, kada su u pitanju bilo koji interes države, na prvom mjestu svakako mora biti odbrana. I sa svoje strane, kao predsjednika, i u tu imam podršku i parlamenta i vlade, je da svi prioriteti upravo budu na strani vojske i odbrane. Hrvatska će najvjerovatnije izvršiti novu agresiju na Republiku Srpsku Krajinu. Pokušali smo da to sporazumima i pregovorima prolongiramo i da toga ne dođe. Međutim, njihovo opredeljenje upravo jeste da dobiju podršku za ratnu opciju kako bi stabilizovali se na unutrašnjem planu, a vi znate koliko ima nestabilnosti kod njih, ali ukoliko mi
što se ja nadam iskreno da će tako biti, sačekamo domaćinski i poražemo ih, onda je naše priznanje veoma blizu. Republika Srpska Krajina tada je najveća realnost da nas se prizna i u svijetu, pa i ta Hrvatska koja bi bila poražena morat će da nam pruži ruku i da kaže postoji Republika Srpska Krajina. U okviru redovnih aktivnosti obilaska jedinica Sjeverno-dalmatinskog korpusa Srpske vojske Krajine ovih dana u posjeti jedinicama naše vojske na Benkovačkom području je boravio komandant korpusa pukovnik Boro Poznanović. Na zajedničkom sastanku sa komandantima i načelnicima rodova i službi, komandant korpusa ih je upoznao sa mjerama i aktivnostima koje komanda korpusa i glavni štab Srpske vojske Krajine preduzima u cilju podizanja borbene gotovosti jedinica naše vojske. Pri obilasku položaja u zoni odgovornosti Benkovačke brigade i brigade koja obezbeđuje Beogradsko zaleđe, pukovnika Poznanovića i njegove saradnike je posebno interesovalo provođenje aktivnosti oko inženjerijskog utvrđivanja položaja. U cilju suprotstavljanja eventualnoj novoj agresiji nezavisne države Hrvatske na našu republiku, taj zadatak ima prioritet. Cilj posjete je bio da se vidi stepen uređenja zona, rejona, jedinica naših prema planu koji smo imali. I moj utisak je da smo ipak zadatke izvršili, pored određenih teškoća, ali smo nadoknali po drugim nekim elementima. Uključili smo posebno na ovom prostoru jedinice, posebno mlade vojnike na uređenju teritorije i deo stanovništva koja posebno karakteriše ovaj kraj gdje se sad trenutno nalazimo. Mislim da uređenje teritorije, izrada objekata za dejstvo i zaštitu predstavlja jedan element, možda najbitniji, za čvrstu odbranu. I ta odbrana upravo ima svoju snagu vezano za prostor na kome se nalazimo i ugradnjom svih drugih sistema čini onaj sistem čvrste odbrane koju neprijatelj ne može nikada da probije, ni u uslovima najvećih koncentracija artiljerije i drugih sredstava podrške. To je bilo moje zapažanje. Nastavit ću dalje s ovim radom i mislim da ćemo za kratko vreme, pored određenih teškoća, izvršiti zadatak potpunosti i dograđivati druge sisteme odbrane u zoni naše jedinice. Pukovnik Poznanović se također interesovao za ponašanje i aktivnosti pripadnika UNPROFOR-a na ovom području. Domaćini su komandanta Sjeverno-dalmatinskog korpusa informisali da se i tom pitanju poklanja velika pažnja. Svi postupci pripadnika UNPROFOR-a se pažljivo prate i trenutno stanje, bez obzira na određene poteškoće, može se ocijeniti kao zadovoljavajuće. Ja vas molim za maksimalno razumijevanje, maksimalni mir, da ne pravimo paniku, jer panika je ono najgore što sad može da nam se dešava. Nije situacija tako strašna, sad ćete čuti, obraća se gospodin predsjednik Martić, tu su i naši generali, vojska i ne treba praviti paniku. Situacija nije prijatna, ali će biti bolja. Gospodine predsjedniče, izvolite. Draga braćo i sestre, sve skupa vas pozdravljam. Nisam došao ovdje u Grahovo da mitingujem i da paradiram, jer nije mi za tim. Nije mi ni do mitinga, ni do parada. Ali mi je izuzetno stalo i kao predsjedniku, i čovjeku, i borcu da očuvamo naš etnički srpski nacionalni prostor. I zato sam ovdje. Znam da vam je teško, posebno onim koji su morali otići iz svojih kuća. Naš neprijatelj, ustaše i muslimani, ohrabreni su naročito poslije agresije na zapadnu Slavoniju, gdje smo pretrpili poraz, ohrabreni su podrškom
zapadnih sila, prvenstveno Njemačke, i krenuli su u daljnju agresiju po receptu Ante Starčevića da čiste srpski prostor. U slučaju naše bježanije i napuštanja prostora sasvim je svejedno, njihov plan se ostvaruje. I zato sam ovdje došao da vas zamolim. Mi nismo pred porazom, ni ćemo doživjeti poraz. U to sam ubijeđen da mi imamo snage, i to sasvim dovoljno snage da se suprotstavimo našem neprijatelju koji nije toliko jak kao što se želi prikazati. Oni jesu udruženi, i muslimani i Hrvati, jer im to diktira Amerika i Njemačka. Ali nisu od nas jači, ja to tvrdim, i znam da su srpski borci uvijek bili bolji, pa će biti bolji i sada. Mi smo shvatili situaciju i sve naše snage smo mobilisali u Kninskom korpusu, u svim korpusima u Republici Srpskoj Krajini stanje je pune mobilnosti. I jutro smo imali jedan takav sastanak gdje smo stavili sve u punu mobilnost. Mi znamo šta znači gubitak Grahova i ovog teritorija. Ukoliko izgubimo Grahovo i ovo, pala je cijela krajina i nama je to jasno. I zbog toga sam došao ovdje da vam kažem. Došao sam da vam kažem da ni po koju cijenu Grahovo ne smije pasti kao ni jedan pedalj više srpske zemlje ne smije pasti. Od ovog momenta hrvatska muslimanska agresija se mora zaustaviti. Mi šaljemo snage pojačanja iz svih krajeva, iz Knina, Benkovca i svih dijelova Republike Srpske, i snage su već ovdje. I budite sigurni, njihova agresija se zaustavlja. I ove dane, mada to riskantno kad vam to govorim, ali stojim iza toga, situacija će se izmijeniti. Ja znam da će me neko vatati za riječ. Međutim, da nisam ubijeđen u to ne bi ni govorio. Siguran sam da mi možemo naše neprijatelje vratiti tamo gdje im je mjesto. I da Grahovo i Knin ne da branimo kod Grahova, nego da ga branimo kod Livna i kod Sinja. Mi imamo za to mogućnosti i snage. Imamo bolje borce nego što imaju Ustaše. Da isteramo ove zlotvore koji su došli iz Splita, Varaždina, Zagreba. Da im pokažemo ko su Srbi. Da Tuđman umjesto svoje hvalospjeva koje zadnje dane pruža na raznim mitinzima, da ide od pogreba do pogreba, i to ćemo mu učiniti, pa da vide gdje su došli i na čiju su zemlju došli. Ja vas uvjeravam da mi imamo snage i zato od vas tražim da budete maksimalno disciplinovani. Panika nema mjesto. Da se svi vojno sposobni jave gdje im je mjesto. Žene i djeca naravno moraju da se zbrinu i žene mogu da budu od koristi. Svi možete biti od korisni, ali panika je najveći naš neprijatelj i nije nam saveznik. I zato vas molim da ne paničite, jer Grahovo nije pred padom i neće biti pred padom. Ukoliko ovo bude sve pod planu kao što smo zacrtali, ja mislim za koji dan da će biti sasvim situacija izmijenjena i da oni koji su iselili iz svojih kuća, da će se vraćati odakle su došli prije nekoliko dana. Zato smo i ovaj zadatak podredili ne da bude pod komandom korpusa, nego da bude pod komandom dva glavna štaba. Dakle, pod komandom generala Mladića i pod komandom generala Mrkšića, koji zajednički izvode ovu akciju. Nemamo razloga ni mi više da se bilo koga krijemo, da se branimo zajedno. Ako muslimani i Hrvati mogu da prave zajedničku vojsku, i mi je imamo. I ovdje ćemo na dijelu pokazati, to vam ja kažem, da imamo zajedničku vojsku, da imamo zajedničku snagu. Nije nikakva parada, ali dokazat ćemo to na dijelu. Komanda je ovdje vrhunska, sa najjačim generalima. Komanda od naše braće iz svih krajeva je tu. Dolaze nam ljudi, da ne kažemo dakle još, jer mogu da zbog toga dobijem i određene šamare, ali braća iz druge strane, iz Srbije dolaze dobrovoljci. Oni dobrovoljci koji su ovdje ratovali 90. i 91. godine, i sasvim sigurno ovo će biti sasvim druga priča za nekoliko dana u odnosu na ono što je to sada. On nama može sad garantirati da noćeske ne može neprijatelj saći ovde i da ne jači stare ljude, mislim, upati za vrat i da nam se desi zapadna Slavonija. Pa da vam kažem, ako budemo prihvatili teoriju bježanije, onda će se to desiti, to pričate. Zato vam i govorim ovdje. I vi, vidim da ste još zdrav pri snazi i možete biti od koristi.
Kad ja kažem da sam ja spreman da uzem pušku, idem tamo, ne gledam sebe kao političar, ne kao borca. Ja vas molim, nije neprijatelj toliko snažan, možemo da se vratimo i da držimo ove linije. Sad je najvažnije da zaustavimo agresiju, oni su trenutno zaustavljeni. I da vratimo sa novim snagama koje ulačimo, da vratimo se tamo gdje smo bili i prije par mjeseci. I da branimo Grahovo, ne kod Grahova, nego kod Livna i Kosinja ako bude sreće, ne ovdje. Garancija je u nama samima garancija, nema nikakve druge garancije. Dobro, ja vam se zahvaljujem što ste slušali gospodina predsjednika i možete biti ubjeđeni da će ovo biti istina što je gospodin predsjednik rekao. A mi smo izgubili teritoriju, a izginuli ljudi. 17 sela predsjednik. Brko, javi se, Brko, jak se. Spiješta, gdje se Boga. Ajde ti, da vi idemo će. Povodom najnovijeg agresivnog ponašanja Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane na Grahovsko-Glamočkom pravcu u Republici Srpskoj te na Dinari na krajnjem jugu Krajine, nakon sjednice Vrhovnog savjeta odbrane Republike Srpske Krajine koja je održana prije podne u Kninu, predsjednik Republike i vrhovni komandant Oružanih snaga Republike Srpske Krajine gospodin Milan Martić u pratnji komandanta Srpske vojske Krajine general potpukovnika Mile Mrkšića i general potpukovnika Milana Čeleketića obišao je Grahovsko područje. Ja se nadam da će vrlo brzo Grahovo ponovo biti srpsko. Vrlo je nenormalno, a ono što je nenormalno ne može da se održi. Grahovo ne može biti u ustaškim rukama nikako. Ne može mjesto gdje odakle je Gavrilo princip da bude ustaško. Prema tome, srpska vojska će osloboditi Grahovo, a i to brzo, ja se nadam. Ovo su teška vremena, ali mi ćemo zaista iz ovog rata izaći pobedni. Proglašenje ratnog stanja u Republici Srpskoj Krajini na linijama dodira s neprijateljskom stranom u Benkovačkom području za sada je mirno. Ipak, izviđačko-diverzantske grupe Hrvatske vojske ne miruju. Bilo je oko 1 za 10 poslije ponoći. Tamo sam došao na stražu, 10 minuta sam bio na straži, tu sjedio sam tamo. Čuo sam neko šuškanje tamo. Mislio sam da je miš tu negdje blizu ovdje. Međutim, opet nešto se pomiješalo, čuli se ljudski horaci. Pogledao sam tamo, gledao sam 2 minuta i od jedan put se pojavile 3 figure. I nisam imao drugog izbora, šta ću, neću vikati stoj, a 1 je sat ponoći. Odmah sam zapucao. Najnovija hrvatska agresija na Republiku Srpsku u područje Dinare, Grahova i Glamoča zabrinula je ljude i u Ravnim Kotarima, koji su i sami iskusili tako nešto 1993. godine, ali ne sprečava ih da žive svoju svakodnevnicu. Bojiš se ustaša? Jebe, ja, mate. Gonili su oni mene 41. u Rumuniji. Majku im jemen usta. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam kažem da je cjelokupno stanovništvo u zoni brigade izuzetno odgovorno. Da nijednog trenutka nije dovelo u pitanje ne samo odbranu granice, jer je ovo granično područje, nego nijednog trenutka nije došlo u pitanje bilo kakva malodušnost ili da ne kažem nešto drugo. Pogledajte vi oko sebe ovdje da ovdje narod normalno živi i radi. Identičnu ocjenu izrekao je potpukovnik Mirko Uzelac. Što se tiče aktivnosti naših građana koje izvode radove u poljskim uslovima, to je svakako njihova sigurnost u nas, a isto tako i naša sigurnost u njih.
Pa u zadnje vrijeme nema provokacije, ali primjetno je njihovo veliko grupisanje. U zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko dana, došlo je mnogo vozila iz pravca Zadra preko Jasenica Velebit. Došlo je više nego što je redovna smena njihova, onim određenim danima kad imaju smenu. Znači da im je došlo neko veliko pojačanje i da se može očekivati ovdje na našem pravcu da udare. U tim ratnim uslovima znatno je otežano snabdijevanje, saobraćaj, komuniciranje, telefonske veze su nam potrgate sa ovom zadnjom ustaškom agresijom, ali mi činimo sve da ipak život se civilni odvija onim granicama koliko se to može u ratnim uslovima, bez ikakve panike, i vidjeli ste i vani da tu panike nema nikakve. Naši su civili sigurni da je budnost srpske vojske na najvišem nivou i da ćemo se morati odbraniti. Ispred nas su hrvatski položaji na kojima se primjećuju pokreti njihovih snaga. Da li to spada u njihove redovne aktivnosti ili je to nešto novo? Trenutno oni vrše pojačavanje svih položaja. Znači još uvijek se drže van zone sa nekim manjim ispadima u tu bivšu tampon zonu. Sad su svi položaji pojačani i svi posjednuti. A primijetili smo pre 2 dana da su čak izvezli topove velikog kalibra i haubice s kamionima gore Velebit, na pravac Velebit. Znači, očigledno je da vrše pojačavanje, čak i već to može, čitava atmosfera ta raste negativno što se tiče pojačavanja njihovih položaja, dovođenja oruđa i ne znam, pogotovo na desnom krilu prema ličkoj strani se vide česti helikopterski poleti i vidi se da je pojačano pozadinsko snabdijevanje, češće idu kamioni putevima kroz Velebit. Znači radi se očigledno o grupisanju i očavanju položaja i vjerojatno znači za ofanzivna dejstva što oni planiraju, vidit ćemo. Patrole su se mogle vidjeti u tampon zoni, sad je to očigledno, oni posjedaju položaje, pojačavaju, idu veće kolone vozila, izvlači se tehnika, snabdijevanje pozadinsko, tu ima nekakva tačka da je trebalo sve u 10 km biti zamrznuto, međutim oni su tu izvodili intenzivne inženjerijske radove, odavde ste to mogli vidjeti u nekim selima na njihovoj strani, toliko intenzivne da to su već morali uočiti slučajni prolaznici, a ne snage UNPROFOR, odnosno naše jedinice. Mi ovdje s ovog mjesta smatramo položaje pokrete izviđača Ustaša, gdje se kreću od velike male Bobije pa u ovoj komunikaciji ovdje i lijevo ovdje na ovom naselju. Ovdje se malo šta primjećuje. Može samo gore primijetiti na jednoj tački gdje se pojavljuje vojnici ustaški. Da li ih vidite? Pa ponekada se vide. Vide se ponekada kad je ljepše vreme i nekada čistina, onda se vide. Da li se radi o većim grupama ili pojedincima? To su manje grupice, po 2-3 čovjeka se vide. Ništa više nema. Kako ocjenjujete vojno-bezbjednosno stanje u zoni odgovornosti Obrovačke brigade? Pa vidite, u zadnje dane su preduzete mjere i situacija je trenutno takva da smo im parirali na isti način, znači što rade oni, slično radimo i mi, nema tu velike filozofije. A kakva je situacija, ja vam to sad ne bi mogao u 2 rečenice odgovoriti, ali oni ako pokušaju nas da diraju, onda će oni vidjeti kakva je situacija. Hvala. U sjednicu Vrhovnog savjeta odbrane u Drvaru, nakon koje su predsjednik Republike Srpske krajine Milan Martić i predsjednik Srpske sjednice Radovan Karadžić dali sljedeće izjave novinarima. Nakon nastale agresije koju je izvršila Hrvatska regularna vojska u sadejstvu sa Hrvatskom vojskom i muslimanima, sasvim normalno da razmotrimo pitanja koje se tiču našeg jednog naroda i da vidimo kako na koji način da te probleme riješimo. Predsjedniče, na vaše mjesto. Vidite,
jedan novi element, mada ne od nedavno nego u čitavom ratu, ali sada je zaista izrazit je to da se Hrvatska umiješala u građanski rat u Bosni i Hercegovini, bivšoj, i to velikim snagama. Naravno, ona ima namjere i protiv Republike Srpske krajine, ali u ovom trenutku ona ratuje na tlu Republike Srpske, odnosno bivše Bosne i Hercegovine. I mi smo bili prisiljeni da u jednom tijelu koje od ranije postoji, Zajedničkom savjetu odbrane, izanaliziramo situaciju i donesemo neke zaključke koji se tiču zajedničke odbrane. Mi smo veoma odlučni da se suprotstavimo i Hrvatskoj i našim neprijateljima u bivšoj Bosni i Hercegovini, HVO-u i muslimanskoj vojsci. Smatramo da međunarodna zajednica mora da osudi i sankcioniše hrvatsko ponašanje, a s druge strane upućujemo apel prvo svim dobrovoljcima, drugo svim našim vojnim voznicima koji su otišli u Jugoslaviju i treće samoj Jugoslaviji. I Jugoslavija treba da nas pomogne na sve načine na koje ona može da nas pomogne, jer ovo zaista više nije građanski rat, ovo je rat agresije, a s druge strane mi nikad nismo ni prihvatili razbijanje Jugoslavije, mi se smatramo dijelom Jugoslavije, nismo prihvatili jednostavne secesije Hrvata i muslimana i Jugoslavija treba da nađe načina kako da nam pomogne. Gospodine predsjedniče, međunarodna zajednica je dosta mlako reagovala na agresiju Hrvatske vojske na vekovne srpske teritorije. Kakav je vaš komentar po tom pitanju? Pa mislim da čitava međunarodna zajednica, a posebno Jugoslavija, još više mora da oštro reaguje, jer ovo je ništa drugo nego nastavak Drugog svjetskog rata i ovo je pokušaj stvaranja velike Hrvatske uz pomoć jednog dijela međunarodne zajednice i uz pomoć bosansko-hercegovačkih muslimana. Naravno, Srbi znaju šta znači nezavisna Hrvatska i to ne prihvataju, a smatramo da Jugoslavija mora da spriječi stvaranje velike Hrvatske, odnosno mora da spriječi genocid nad srpskim narodom. Živjeli Sveta? Živio Stojane? Hvala također. To je jasno što god snimite. Svaka glava 21 maraka, pa vi kako hoćete. To nam daje vrag sreći. Hvata jednu glavu, papšnja. Joca, evo ti me. Bila je borba, ovi bili su ovako, stigla mrtva i kućemo su zvaranje. Varanje. Imaš već? Ove dvije kuće što vidimo ovdje, on je tamo rascima. To su kuće Vranjkovićeve. Ima jedan stari živi, zove se Žižica. Više tije kuća gore je mjesto Cigelj. Tu su sada ustaše, na tome dijelu. Komplet zauzima i taj dio skroz tamo prema Kneževićima. To je onaj gore dio pravo, to je oblje. Razgovaramo sa komandirom jedinice srpske vojske koja se nalazi na ovom području, to je prva linija prema ustaškoj neprijateljskoj vojsci. Pa mi se ovdje nalazimo već 4. dan. Ja vodim grupu svoju da bi zaustavili prodor neprijatelja, to jest ustaša iz Vrankovića prema Strmci. Kako je bilo zadnja 24 sata? Bilo je poprilično gadno, ali ipak moral vojnika je na nivou, a sada je još veći, pogotovo od jutrašnjih naših akcija, pogotovo iz Leba. Evo čujemo i sad detonacije. Da, to sada ustaše dejstvuju po našim položajima, ali preko prevoja ovih drugih, a ne prema nama. Znači, demantovati možete one informacije hrvatskih sredstava informisanja, njihovih medija, koji svakodnevno govore o ugroženosti Knina i o eventualnom ulasku ustaša u Knin? Pa ja mislim da će im to malo teže pojeti za rukom. Bar dok smo mi ovdje i kakvi smo sada momentalno. A i Grahovo odavde nije daleko? Ne, nije daleko. Tu je odmah. Mada se vidi, on ga pale, već 3. dan on gori, Grahovo, kompletno. Pale ga. Čak se vidi rodno mjesto Gavrila Principa, to je srpska zemlja. Ovdje snimiti dimenoga i sad se vidi kako gori Grahovo. Evo, samo da pogledaj, evo ovdje i vidite ga.
Znači odavde nema mrdanja, može se samo naprijed? Ne, ni u kom slučaju. Momci su napravili svoj posao, samo čekamo naređenje. Sad šta će biti, vidit ćemo. A uglavnom, sačekat ćemo. Može. Ovdje ćemo ih poraziti ako dođu, jebat ćemo i sve njeo pod hitno. Neprijatelja treba uništiti do zadnjoga. Svaka čast. Dobro je. Pa mogu da poručim ustašama da ovi prostori neće ući nikada u sastav Lijepe njihove dok je god pripadnika Srpske vojske Krajine na ovim terenima. Toliko. Pa samo da vam kažem da je linija stabilizovana. Imali smo vrlo velikih pokušaja ovdje prekjuče, juče i od jutros. Evo čujete, sve traje. Sad smo sa terena, sigurno je i drago mi što je ovako. Mogu samo da kažem i da pohvalim jedinice neke da pjevaju i vode borbu s ustašama. Preksinoć nanijeli smo i toliko gubitke da su morali da se vrate. Sinoć isto tako imali su 3 pešadijska napada, naročito na ovome levom krilu ovamo gdje su razbijeni i potrebno bjekstvo. Od jutros opet su pokušali napade kombinovane, artiljerijsko, pešadijske, tenkovske i tako dalje. Odbijeni su napadi, linija stabilizovana. Ustaše imaju gubitaka, naši borci koji su išli u zauzimanje određenih objekata, nalaze su mnogo zavoja, krvi i tako dalje. Mogu da vam kažem, malo pre uništili smo jedan transporter, ustaški, jedno sanitetsko vozilo i jednu kuću u kojoj su se nalazili. To je uvatila ih panika i bježanija. Liniju smo stabilizovali, sada je položaj siguran. Nemate pola. Gospodine potpukovniče, imate li nekakvu poruku možda za građane? Pa ovako kako se ja vesel, nek budu i oni. Nema panike, nema brige. Oni koji tamo rade, nek rade kako treba. Žene nek se vesele, a ne da plaču. Nema problema, vratit ćemo se mi sa uspjehom. Živjeli. Puno pozdrava dragim sugrađanima od Minđušara. Došli smo tu da pomognemo svojim drugovima koji vode sad tu poviše nas borbe. Tako. Dobro. Neka ne vode brigu. Mile! Ne boj se ništa, da ovo neće pasti. Sve je naše. U ime svih Minđušara, u ime svih Minđušara pozdravljam sve cure u Republici Srpskoj Krajini. A ustaše? A ustaše... Pozdravljamo i njih, znate šta će biti. Nisam puno ostavio, vlada se nije, ali dobro. Ljute, šta kažeš na ovu situaciju? Poručujem u ime voda Minđušara, kninskih dobrovoljaca i boraca da se sugrađani naši ne paniče i da će biti sve u redu i da imaju povjerenje u našu vojsku, a naročito u miliciju. Ljute, u kadru se bit ćeš. Nije. Ovo je glavna televizija. Kakva situacija tu tamo napred? Pa tu smo. Dobro. Šta je, bez kondicije ili?
služenje. Kako moguće? Ajmo dalje raspraviti o Krstiću. Nakon ovih borbi današnji i jučerašnji neprijatelj smo načelali na Bježaniju. Kako se čini, mrtvije ima, bit će leševa, hvala Bogu, dosta. Od Zagreba do Varaždina, do Livna, bit će i 40. Baš imamo gore na Čuki smo našli, ima jedan mrtvi njihov. Crevare, naš super, gradu sve gradu. To bi trebalo da izađe, da se kamera pokaže ljudima, da se prikaže. Pa, toliko bi ima reći. Gdje je ovaj? Evo. A ovaj gore, znači ovaj iskoči odavde ima da je ovaj obuhvatom obuhvatom. Situacija ovdje na našem je terenu vrlo stabilna. Mi smo na obroncima koje branimo prema Grahovu, koje nam je na dometu ovdje par stotina metara, vrlo smo čvrsti i tu ostajemo do daljnjeg. Ustaše jeste tuku sa Weberovima preko sela Strmice i Plavna, koje žele da unesu neku despanziju, nemir u ovim selima, ali opet se nadam da će biti sve u redu i naše stanovništvo želim da se vrati u ove krajeve. Rezultat borbi došli smo u sukobe sa pješadijskom borbom na daljini od 2 km do Grahova, gdje smo ih malo učutkali, kao što sad već sami čujete, nema nekih jakih dejstava i toga. Ovako se ide, Srb. Stani, jebe mu Boga. Nemoj mi se evo dirati, molim te, Mile. Da se malo napiju bolje. Nema kakva kačka, kurac. Ovo je dole naš popratnjak pravi. Stari borac, osjedio vrat. Sad će oni gore, onaj tenk ponovo traže, razumiješ? Ne, oni sa tenkom nama tuku i nemaju sa Weber, nemaju dometa, a? Samo kod one kuće, a tu su posade sve stacionirane u onoj kuće, razumiješ? I sad to nas zajebamo. Može. Platoon! Pali! Tu smo skupa. Ja sam i uvijek bio tu, iako sam otišao i odustan malo. Nikad ja nisam otišao odavde. Ovim riječima danas se obratio krajinskim novinarima komandant Vojske Republike Srpske general-pukovnik Ratko Mladić na konferenciji za štampu koju je otvorio ministar informisanja u ukrajinskoj vladi gospodin Drago Kovačević. General Ratko Mladić, legendarni komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, naš stari poznanik i jedna od srpskih legendi. Pa u ovome momentu je, ja bih rekao, prilično složena situacija zbog veoma obimne agresije oružanih snaga Hrvatske na Republiku Srpsku, a cilj te njihove operacije jeste da se odseče Republika Srpska krajina i da se silom oružja uz pomoć njihovih medijatora i pritiscima međunarodne zajednice oružjem nametne rješenje na ovom prostoru. No ja se nadam da će uz dobru organizaciju i funkcionisanje svih segmenata srpskog naroda i u Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj krajini uspešno se razrešiti i ja mislim da su Hrvati napravili odlučujuću grešku u ovome ratu koja će im mnogo koštiti. Imaju li Srbi dovoljno snage da se odupru muslimanima i Hrvatima? Srpski narod ima dosta snaga i dovoljno snage i da nije bilo pomoći zemalja germanskog i islamskog bloka, nažalost i nekih drugih, davno bi oni izgubili ovaj rat. Svako produžavanje ovoga rata je katastrofalno u prvom redu po one koji su ga i počeli, a to su hrvatske oružane formacije. Hrvatske oružane formacije su izvršile napade i one su ušle u Grahovo i delom u Glamač,
no ja se nadam da ćemo mi to veoma brzo povratiti kao i druge okupirane teritorije Srpske republike. Na pitanje novinara o trenutnom stanju na Dinari, s obzirom na glasine da nema dovoljno koordinacije između Vojske Republike Srpske i Republike Srpske krajine, te da se čak spominje i nekakva prodaje teritorije, general Ratko Mladić je odgovorio. Pa ja prvo ne bih želio da se upuštam i da komentarišem sračunatu propagandu niskog intenziteta. Za mene je jedinstven narod srpski od Kupe i Korane do Timoka i Južne Morave. Nije ovo prvi put da ustaške formacije krenu na naše živote. Međutim, ja mislim da je došlo vreme da naš narod u celini shvati ono što su mnogi shvatali tokom ovog rata i na što sam ja ukazivao. Mislim da su bile strahovite greške pojedinaca koji su tvrdili da je prestao rat zauvek sa Hrvatima ili da će stati za 7 dana, pa su se počele na linijama dodira otvarati kojekakvi punktovi carinske zone, a čak se na negde igrao fudbal. Kao što vidite, te su potezi skupi, uplaćeni velikim ljudskim životima i brojnim izbjeglicama i spaljenim selima. No nadam se da je naš narod to razumeo i da ima dovoljno snage i smoći će dovoljno snage da ovu agresiju Hrvatske, koja je prisutna sa svojim oružanim formacijama tokom čitavog ovog rata na prostoru bivše Bosne i Hercegovine osjeti i da ih vratimo tamo gde je njihovo mesto, na njihovu teritoriju. Ovdje u Cetini, u Vrličkom kraju, znači u južnom dijelu Republike Srpske krajine, zatekli smo ljude koji normalno rade svoj posao, a evo i u kratkim trenucima odmora i Boška Kneževića, pripadnika Srpske vojske krajine izviđača. Kneževiću, u posljednje vrijeme hrvatska sredstva informisanja lansiraju vijesti o masovnoj evakuaciji stanovništva iz glavnog grada Knina i okolnih sela. Međutim, najbolji demant je upravo ovo što smo vidjeli ovih trenutaka u samoj Cetini. Što vi možete reći o tome? I ta evakuacija je samo prividna, a drugoj strani mi ne mislimo da je to tako. Ovdje narod normalno radi, normalno se živi i ovdje sa prve linije bi poručio svima u Kninu i dalje da se odavde ne ide, a kamoli iz drugih mjesta, urbane sredine druge koje su mnogo masovnije i mnogo dalje od opasnosti. Znači, opasnosti ja ne vidim toliko. Ovo neće dugo potrajati i promijenit će se u našu korist sigurno. Evo da se malo našalimo, kakva je vaša prognoza finala Sinjske alke koja je za 4 dana u Sinju? Pa, Sinjska alka mogla bi imati još neke učesnike, po meni, ako bi oni pošli ovo da rade što do sad rade. Prema tome mi bi mogli isto se prijaviti za alku, da učestvujemo na alci, to oni dobro znaju i oni znaju s kim imaju posla. Dobro, nadamo se svi zajedno da će se uskoro i tom takmičenju vratiti onaj stari naziv, jer to je ipak Cetinska alka, nije Sinjska alka. Da Bog me, zna se ko je ratovao protiv Turaka, ko je pobjedio Turke, zna se čiji su junaci boravili na Klisu, Ravnim Kotarima u Sinju, ko je pobjedio Turke, to se vrlo dobro zna. Sjedinjene Američke Države dale su prećutno odobrenje Hrvatskoj da napadne Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu, piše današnji Washington Post, prenoseći izjave američkih zvaničnika, javlja dopisnik Srne iz Clevelanda. Portparol američkog predsjednika Michael McCarthy sinoć je izjavio da su američki zvaničnici na jučerašnjem sastanku u Zagrebu od hrvatskih lidera tražili samo da dokažu uzdržanost prema civilima i da svedu na minimum civilne žrtve. McCarthy je dodao da Sjedinjene Američke Države nisu upozorile Hrvatsku da ne napada Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu. Naprotiv, Washington je pozdravio muslimansko-hrvatsku vojnu saradnju. Sjedinjene Američke Države predviđaju da će hrvatska ofenziva na Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu pomoći da se smanje tenzije oko Bihaća i da neće izazvati Srbiju da uđe u rat. Izvori Clintonove administracije kažu da su Sjedinjene Američke Države dale Hrvatima žuto svjetlo za napad, odnosno savjet koji se, kako se precizira, glasi naprijed i pažljivo. Zapadni diplomati i vojni izvori procjenjuju da će opšti hrvatski napad na Republiku Srpsku krajinu može očekivati krajem ove ili početkom iduće nedelje. Prema pisanju današnjeg New York Timesa, zapadni diplomati i zvaničnici Ujedinjenih nacija u Zagrebu pesimistični su u pogledu obnavljanja rata između krajine i Hrvatske. I iako se u Ženevi održavaju pregovori predstavnika krajine i Hrvatske, nijedan zapadni diplomata u Zagrebu ne vjeruje u njihov uspjeh. Ono što je najveće pitanje u ovom momentu, smatra New York Times, jeste što će srbijanski predsjednik Milošević uraditi u vrijeme kada očajnički želi ukidanje sankcija za Jugoslaviju. Zapadni diplomati postavljaju pitanje da li je on spreman da za ukidanje sankcija žrtvuje krajinu.
Pripadnici Srpske vojske krajine u Skradinskom zaleđu u punoj su borbenoj gotovosti. Spremni su da odbiju sve eventualne napade neprijatelja. Na liniji fronta koja se proteže od Benkovca do Drniša, proteklih dana u jeku velikih ustaških napada na granice Republike Srpske i Republike Srpske krajine nisu zabilježene oružane provokacije. Nasilno izviđanje, pregrupisavanje ovdje je, kako kažu starješini borci Bukovačke brigade, pod kontrolom srpskih boraca. Gospodine majore, vojnici, a i narod kažu da na ovim prostorima, na prostorima Skradinskog zaleđa i Bukovice postoje 3 slova B. Da, to je jedna mala anegdota. Imaju 3 B, Bog, Bauk i Bukovica. A Bog čuva Bauka, Bauk čuva Bukovicu sa narodom i sa borcima. Što se tiče snaga ustaša, one su neznatne i zanemarljive. Opšte stanje u Skradinskom zaleđu je stabilno, čvrsto i sigurno. Narod je odlučan, a narod su svi borci, da ono što je naše ostane naše. I ja bih poručio, pre svega onima koji šire okolo paniku, zatim nekako bježanje u Srbiju, Banja Luku i koje kuda, da to prekinu. Ako ovaj ne bježi iz ovih kuća sa prednje linije, onda nema potrebe da bježi iz Knina. I to treba prekinuti tamo, energično. A ako pokušaju ustaše, slobodno im kažete, gonit ću ih do Sinjeg mora. I neću stati ni na obali. Ima da ih pečeram preko mora od Italije. To im tako poručite slobodno. To im poručuje major Bauk. Neka se kanu Bukovice, neka se kanu Skradinskog zaleđa, neka se kanu krajine na ovom prostoru. Inače, potopit ću ih u Sinjem moru. To im tako poručite. Što se tiče ovih položaja Velike glave, tu nema problema. Tu su borci prekaljeni, izdržali su ono što je najgore bilo. A ja mislim da će izdržati ono što je još očekiva. Ovo je moj crni prijatelj. Black friend. Nema problem, nema ništa. Nema ustaša? Nema ustaša. Ne damo ustašama? Everything good. Ok, znači sve skupa je u redu? Everybody okay? Everybody okay. Yes, very good. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Tako treba. Dobra krajina, ima koza, ima ovce, tako? Dobra krajina, ima... My name. Yes? Willie, yes? Yeah. And yes, I am commander 2 brigade. Pa mi smo uvijek živjeli i radili ovdje blizu Hrvata koji smo nekad vjerovali, sad su najveći zlotvori oni. I ne bojte se njih. Nikada na našu zemlju neće i nikada se njih ne treba niko plašiti. Odavde povlačenja nema. To sam i prije rekao. To su vam rekli ovi moji vojnici. Nama panciri ne trebaju. Nama su panciri srpska. I tamo taj narod nek bude veseo. Ta kako kukljava i plašnjava. Nemoj tamo da mi tamo žene kukuje po Kninu gdje su i muževi. Evo gdje smo mi, evo tu smo. Slabo im to pokažu. I nema, a ovima preko, ako ovo vide, recite da im ja poručujem major Bauk, da ću ih goniti do Sinjega mora i preko mora od Italije. Jer je mora i naše. I neka pušte na miru i Bukovicu, i Skradinsko zaleđe i Republiku Srpsku krajinu. Tako, momci? Tako je. Vjerujemo Boga za narod i Bukovicu. Knin i Republika Srpska krajina izdržali su danas sve napade hrvatske agresorske vojske. Glavni pravac napada usmjeren je prema Kninu preko planinskog masiva Dinare. Srpski borci veličanstveno i herojski biju odsudnu bitku za svoj grad i svoju državu. Prema informacijama glavnog štaba, srpska vojska odbila je i hrvatski napad prema Slunju, ali i onaj koji je bio usmjeren ka Petrinji. U današnjim borbama srpska vojska uništila je 5 tenkova i srušila 1 avion, a hrvatske formacije imaju i preko 200 poginulih bojovnika.
Glavni grad Republike Srpske Krajine pretrpio je danas preko 700 artiljerijskih projektila. Slično Kninu prošli su i svi drugi krajiški gradovi, Benkovac, Obrovac, Crniš, Gračac, Korenica, Petrinja. Tuku se dječji vrtići, škole, bolnice, komunikacije i stambene zgrade, rekao je predsjednik Veritasa Savo Štrbac u pismu upućenom Butrosu Galiju i zapitao se: u ime čega Hrvati ubijaju Srbe? Zar u ime mirne reintegracije, kako sami kažu, a svijet im daje za to pravo? U ime mira, pravde i demokratije, u ime još neoplakanih zapadnoslavonskih žrtava, tražim da vašim ličnim i autoritetom Ujedinjenih nacija zaustavite hrvatsku povampirenu soldatesku da ubija moj narod, kaže Štrbac u pismu Butrosu Galiju. Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer. Dobro večer i dobrodošli. Jutrošnjom brutalnom agresijom na Republiku Srpsku Krajinu NDK je ponovo po ko zna koji put u ovom veku isukala svoj krvavi mač. Ponovo je aktualizovana stara Starčevićeva ideja da 1/3 Srba treba pobiti, a ostale raseliti i pokrstiti. General Tuđman je u provođenju te zamisli otišao čak i korak dalje od njenog tvorca, a 2 koraka od svog prethodnika Ante Pavelića. Tuđman je naime naumio pobiti sve Srbe. Međutim, u toj namjeri pred njim se isprečila hrabra srpska vojska koja uspešno odbija sve ustaške napade. Mrtvim ustašama se ne zna ni broja. Desetkovani su u okolini Benkovca, Obrovca, na Baniji i Kordunu. Žele da zločini ostanu sakriveni pa napadaju pripadnike mirovnih snaga, među kojima ima mrtvih i ranjenih. Mrtvih i ranjenih, nažalost, ima i u Republici Srpskoj, odnosno onim njenim delovima na koje su također padale ustaške granate. Gađanje glavnog grada Republike Srpske Krajine, Knina, dovoljan je razlog da Međunarodni sud za ratne zločine proširi svoju optužnicu i na generala Franju Tuđmana. Međunarodna zajednica mora osuditi ovu agresiju i sankcionisati je kroz međunarodne organizacije, inače će biti veliki rat, izjavio je danas predsjednik Republike Srpske dr. Radovan Karadžić nakon vesti o agresiji Nezavisne države Hrvatske na Republiku Srpsku Krajinu. Sledi opširna ratna hronika iz napadnutih delova Republike Srpske Krajine. Žestokim artiljerijskim avionskim napadima ustaških snaga izložena je Republika Srpska Krajina. Ustaše ne biraju ciljeve, već gađaju sve što im je u dometu oruđa. Poštovani gledalci, sami ste vidjeli, imamo izvesnih tehničkih poteškoća u našoj režiji. Molimo vas da uvažite naše izvinjenje. Ponovo ćemo pogledati snimak. Ovo je dnevnik Srpske televizije. Poštovani gledalci, treba sačuvati nerve i sačekati da naša programsko-tehnička ekipa otkloni izvesne kvarove do kojih je došlo u toku emitovanja dnevnika. Nadamo se da ćemo već za nekoliko trenutaka moći da pogledamo nastavak ratne hronike iz napadnutih delova Republike Srpske Krajine. Molim režiju sad ako smo u prilici da pustimo film.